Ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belrand News one vha tshi khou avhalelwa nga Rotshizwa Maremba. Vhulwadze ha Yellow Rust ndi khaedu khulwane kha u bveledzwa ha goroyi. Vhu vhangwa nga tshivhungu tsha Porcinia striaformis. Uvhu vhulwadze ha zwimela vhu kwama phesenthe dzi fhiraho 15 dza u bveledzwa ha goroyi ya vhurotho mona na ḽifhasi. Tshigwada tsha vhasedzulusi vha dzitshaka tsho tumbula tshaka dza goroyi dzine dza lwa na u ṱhaselwa nga vhulwadze ha Yellow Rust ngei kha ḽa Nepal, Pakistan na China. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Zurich yo gandiswa kha Journal ya Theoretical and Applied Genetics. Vhukavha mabufho a maḓana mararu na sumbe vhu nga vha vhu tshi kwamea kha u rengiswa ha zwipuka zwa ḓaka lu siho mulayoni. Izwi ndi u ya nga ngudo ntswa u bva University ya Southern California, Los Angeles. Vhasedzulusi vho shumisa modele wa vhuṱali ha kholekhole zwiḽa zwine nga tshiisimane zwa pfi Artificial Intelligence kana AI u bvumba kutshimbilele kwa zwipuka zwa ḓaka zwi rengiswaho lu siho mulayoni. Mashango a rathi ane a kwamea zwihulu ndi America, China, Indonesia, Italy, Mexico na Philippines. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha Journal ya Communications, Earth and Environment. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one u bva Belrand News, nṋe ndi Rotshizwa Maremba. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Awanga ne zwi ḓa kha sia ḽa masheleni Belrand Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wo hanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa ha masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.